Kweriro Nairobi ni mugunda wa mathiga na mundu wothe okire kwetha. Semania na Peter Muigai mwendia wa thaa cia njara uria akoretwo wendi-ini uyu kwa ibinda ria miaka 30 na kuringana nake ino niyo nduka yake bari arutaga irio ro ndumwe na kuthomithiria ciana. Kwirwo tume guku andu acio matiratuteithia magirwo ni gutwira twenderee na wira he haria maratuthondekera megututwara na ota Muigai kuriendia amiariro areme na mawathe na aremendagirie tauni-ini thiini itua ria kaunti kumaruta guku ni rimararakite kuona guku ni kumendagiria mategwitigira ugitiri wao. Njiguite ati tuhetwo thiku 2 kwenderia guku mucii wa Nairobi ngamaka ngarigwo muturire witu winako na muteteri witu no. Nitakuja tu hapa wakuje wamwage wanipige wafanye nini lakini ayundi. Obitha murugamiriri wa rubonge rwa kurumbuya onjoria thirikari-ini ya Nairobi itua riri riukite niguo gutigirira endia mothe mamiariro ni meberio gatagati-ini ga tauni ya Nairobi ta uria watho ugite gutari muthutukanio. Ona kuu turenda kumatwara ri kuri ona biashara ingi ciekagirwo kuo na andu acio no mendagia na no managa gya kuria. Ona acio no mendagiria barabara-ini ngurani ri ugikuruka nginya na kuu ri tari no tugwete Kirinyaga Road ri uguthie ni ugukora kuri ona angi mendagiria ku na no managa gya kuria. Wairimu uria ningi ugite andu aria mena mawathe ni makoretwo makibuthira mweke uyu uru na njira ya gukomborithia iteiria mathiaga nacio. Gukiri uguo ningi ni ugite mena mutaratara wa gutwara aria mena mawathe Nairobi ya kianda mendagirie kuo. Ni turagire na ihinda ria kuga atiriri ni tukugeria tuone kana no tuhote kumariroketi maume barabara icio itagwo Moi Avenue, Tom Mboya Street na Upper CBD tugerie kumethera kundu kungi Nairobi ya kianda. Undu uyu uri utoetwo ni unjoria ya na njira ya ubuthu ningi ni mugite undu uyu ukoretwo gikona kimenyano kuona onjoria mabuku na aria maburaga iratu rangi matikorogo na muria. Ndiuragia atiriri mundu uria ni huka ucio urahura kiratu mundu uria urendia mabuku ni huka nie ndirorio ki gerwo jehere na vendari mundu uramwariria. Ugukiri uguo ni morite thirikari ya kaunti ya Nairobi guikara thi kuthondeka mibango mikinyaniru na kumenya kuria mekumatwara mbere ya memerite maume gatagati-ini ka Nairobi. Naomba kwa gavana atuangalie kama sisi ni watu wa Kenya na pia tuko na kura kama wale watu wanafanya kazi na wale wengine. Undu uyu ukite uriri thirikari ya kaunti ya Nairobi ikoretwo igitengerania na endia miariro tauni-ini thiini makienda kutheria tauni ino. Ona thutha wa endia a miariro aria makorogo na mawathe kuria thirikari ya kaunti ya Nairobi kumabe mweke na niguo mathie na mbere na kwenderia tauni-ini kuona aba nibo monaga irio ciao cia o muthenya. Thirikari ya kaunti ni thiete na mbere na kunyitirira murugamo wa ati no nginya andu aya mebere na niguo kurumirira watho. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.